tuguhaye icyubahiro kandi turemeza kuri umwami kuko ibyo wari birabyemeza natwe turi hano kubishingira intahe wabatakuzi bose bamenye kwa tayindi maniriho ntabari twebwe mwami ntabari twebwe Yesu ariko izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi urukunda amen ntabari twebwe mu byo tuvuga mu byo dukora Yesu tugomba guhabwa ishimwe tugushikaniye imitima nibyo dufise biguha icyubahiro w'Imana imwe rutende inganji yawe n'iyibihe byose ntabari twebwe mwami ntabari twebwe Yesu ariko izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda amen izina ryawe rishimwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka byose bibe reka izina ryawe ryamamare ryamamare ntabari twebwe Yesu ariko izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami Mana ntabari twebwe ntabari twebwe ntabari twebwe mwami ntabari twebwe ku izina ryawe data izina ryawe mwami izina ryawe Yesu kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe udukunda ntabari twebwe amen ntabari twebwe amen ntabari twebwe Yesu wacu ntabari twebwe ziragiwe gusa n'urukundo
ibintu byo kubera ngaha ku rupapfu ku mpanga y'umushinga kudufati birarangiye. Turashimiye abantu bose batwitabye kuri uru rubanza, turashimiye abashoboye gufasha uko bashoboye kose, turashimiye leta y'u Burundi, turashimiye federasiyo y'u Burundi, turashimiye les clubs zarize kudufati. Hanyuma tujye guhurira mu kanya yo gukaraba hajya kuri avenue bita Village